Naredne minute emisije Večeras zajedno provešćemo u Švajcarskoj u domu moje koleginice, a naše pesnikinje Violete Aleksić. Dobro večer, Violeta. Dobro večer, Igore, dobro večer našim slušalcima. Upravo naši slušalci su sigurno već navikli da nas izveštavaš o događajima iz oblasti kulture koje organizuju naši ljudi u Švajcarskoj. I ovog puta je to slučaj s tim što ćeš nam pričati o tvojoj promociji koja se nedavno odigrala u Cirihu, ako se ne varam. Tačno, upravo tako. 12. decembra u prostorijama SKD u Dibendorfu održala se promocija knjige Nisi ti meni bilo ko, koja je prevedena na romski jezik i kao takva predstavljena čitalačkoj publici na ovogodišnjem međunarodnom sajmu u Beogradu. Knjigu su preveli Bajram Haliti i Zlatomir Jovanović, a izdata je u izdavačkoj kući Rom Produkcija. Za ovu priliku je Zlatomir Jovanović, koji je ujedno i direktor pomenute izdavačke kuće, došao iz Beograda da u sklopu promocije predstavi svoju knjigu Romi u vremenu, koju u stvari objašnjava zašto je sam prevod zbirke poezije bitan za ovu etničku manjinu. Uvodnu reč promocije rekao Milisav Đurić, predsjednik Udruženja srpskih pisaca Švajcarske, a muzičkom podlogom veče je obojio nekadašnji član Simfonijskog niškog orkestra Zoran Mihajlović, koga smo u jednoj od emisija predstavili našim slušalcima. Velika posvećenost i sjajna organizacija dovoljno govore o samoj večeri. Interesovanje posjetioca je bilo stvarno izuzetna. Organizacija romske manjine iz Ciriha je također bila prisutna, što dosta govori o samom pokretu umetnika ovog naroda koji žele da sačuvaju svoj identitet i prenesu ga na najbolji način pokolenjima. Skoro da su svi posetioci otišli sa promocije sa po nekoliko kupljenih knjiga, sa potpis knjiga se čekalo u redu. Što reći sem da sam jako zadovoljna ovom promocijom koja nosi svoju poruku na dva jezika. Na polu su promocije u Austriji, Nemačkoj i Malti i to mi se jako radujem. Gradimo mostove kulture na sve strane sveta. Da, siguran sam da i ova promocija, a i ove koje si spomenula, buduće i ova jeste bila i ove će biti pravi audiovizualni doživljaj, ili tako? Upravo tako, stvarno se uživalo i na slikama koje će se naravno naći na ovom snimku ovog priloga, može se zaista vidjeti puno lepih stvari. Zaista svi došli ovde svuda, sve je fascinirala sama priča Zlatomira Jovanovića koji je govorio o svojoj knjizi Romi u vremenu i gde je objašnjeno na najjednostavniji način u stvari istorija Roma, poreklo Roma i uopšte meni lično se dojmila čitava priča gde se prenosi u stvari pravo značenje simbola romske nacionalne manjine kao i sam način na koji Zlatomir Jovanović želi u stvari da proširi tu priču o svom narodu. Hajde popričamo o još jednoj promociji koja je nedavno održana u Švajcarskoj. Reč je o promociji antologije zaveštanja, znači zbirke najboljih radova u proteklih 10 godina, ako se ne varam. Tačno, 6. decembra u prostorijama SKD u Minchilenu održana je promocija antologije zaveštanja koja je organizovala također Udruženje srpskih pisaca iz Švajcarske. U antologiji su predstavljeni najbolji radovi, kao što si rekao, koji su u poslednjih 10 godina postojanja zbornika zaveštanja urađeni. Sjajna organizacija udruženja na čelu sa Milisavom Đurićem oduševili prisutne goste koji su došli odasvuda. Može se reći da se te večeri čitava dijaspora skupila u Minchilenu. Radovi su također predstavili i gosti, pesnici koji nisu žalili ni vreme ni novac da dođu na ovu promociju. Na pomenutoj večeri je bio i prisutan i naš konzul, gospodin Jeremić, koji je pohvalio udruženje i izrazio divljenje čitavoj organizaciji kao i načinu da se srpska reč očuva i prenese pokolenjima. Uz ugodnu muziku nakon zvaničnog dela se družilo do ranih jutarnjih časova i zaista je bilo jako lepo vidjeti da gosti koji su prvi put došli u Minchilen nisu žalili zaista te kasne večernje sate da se družimo i da ta reč živi jednostavno. Učestvovali smo s tim manifestacijama, ali meni je jako drago što one zaista postoje, jer treba da postoje, pogotovo u rasejanju dijaspori regionima, sve to ima svog smisla. Naravno, Violeta, hvala ti na ovom razgovoru, a mi se, pretpostavljam, čujemo i sledeće srede. Naravno, uz puno interesantnih priče.
Hvala i pozdrav slušalcima kao i vam u studiju. Naravno i tebi još jedan pozdrav. Gošća emisije Večeras zajedno bila je Violeta Aleksić.